Kada posjedujete vikendicu, vi na raspolaganju imate 52 tjedna na korištenje. Sad. Koliko je zaista koristite od te 52 nedelje? Vi idete na ljetovanje tjedan, dva. A održavanje plaćate 52 nedelje. A kome se to isplati? Čovjek koji je umirućem od raka prodao 2 tjedna na 99 godina. Takav može da se zaljubi. Pazi s tim sranjem, zaklaćeš me. Znači još, trebaš mi. Mi nismo obični trgovci, mi smo doktori. Ako smo dali riječ i potpisali, onda tu nema... Ko je potpisao? Ti si potpisala. Silno gospođi Dupe da ljetuje besplatno. Po meni ovaj popišanac uopće nije rekao za VIP ponudu. Je li to zato što ti nisam simpatičan, a? Vidio sam koga ti ona pederčina uvalila. Da meni jebe ženu, ja bi te lijepo ubio, ne bi se onako podmuklo svetio. Možete da povedete i prijatelje na letovanje, da se družite, da roštiljate. Možete čak i da im naplatite. Ko je volan da naplatimo? Prijatelj? Pa da. Jel bi dobili voucher za besplatno letovanje da smo prijavili Bepče? Nikad. Šta ste obesili nosove? Još uvek imamo posao. Makar samo danas. Delo je vam primamljivo? Danas nema prethodnih zasluga. Ako vi zajebete, svi ćemo pod led. Svendine! Svendine, izvinite, sam vidjel dijete. Molim vas, zbog mene. Ko Boga me molim! Znaš šta znači VIP? Jebo ti VIP, mater! Sve ću vam doći, ću vam dati ovo. Ljudi, ne hrade tvoj Ma dobro sam.